lamuru yo yagari yo yagani yagari ke ramma go zakariya ta a cikin yagare an jum haramin ne an take manne ke yagari an ayya kun take mala kemalu hanga mala nge wotu ko yugo nyana maran da an go take take mi Allah ngara hoga be to Allah da ari abutu zakariya ari tatingo yayi nka yagare ke ma ya ko inde yagare ndati alli yagare hangamanti wa yagare hulani yanti yagare ke ma yana here burge kutu ari ri yagare ke kiri na mo wonka da donc pour que onin katanyana donc il faut que zakariya ga kara aga ma karanya ko kantanya na herenya na maganyetu na hankamake na timida non kire na ndiga ata urana timindi ya rege me maganyetu dengri awlege ni awsugunu konjinga maga ala hankamake minni na minni ma gokine bo ken no woni azkariya won ari are ketel liga hankamake minni adi zakariya kena kam mo zakariya atan tege manda antege manda ngare anjum haramiye ati yaren da manilanda ari yaren lamuru amin de yaren ti ay tinda dugi ti masagonu yugo wiya anda dugi tinga kembale dugi na ma tinaya kido kalama ati himbe gali yaren na ko iwaji na sisa yagare de kumarin tari de ati sisa bil hal ati zakariya yongola na wara kan yin asetindi hillo na imu swara dumbe kan yana meleke na wari wure ani musu dikenga yo dugna da wa fil hal ko be me ganta Allah makin ko danga zakariya yali ida yongolan kutuba kai na wara kan yin asetini na musuwar dumi yana mai na tawo yare mu dai Allah mi dunai kiya sawun Allah dumun waje Allah min dunai Allah min ne dunai ki kuro yana ba aranta yana Allah min dunai aurin ki yayi o su haige o do miskina gundo o kontoye kera unyana ansa konserin hanyondi hari mbega jigaro yanai manga na konto alla kanta konto no wa kwani asa konserin unyinga make kota asa wana sun kurun banje na muso alla alimi mejin kola subhanallah na Allah mi dadnoy de amma famu ke mo Allah mi dadnoy ya sallallahu alaihi wasallam ati ginday duna gaw Allah magallaqiya kahiri ginday duna gaw Allah magallaqiya hara gaw sirimen kambe pesente mbaka kota yidi Allah maga kahiri may harim min jiba tan duna di yo zawana Allah kome nan sangadi ken piti beruye ya ken ta hobakai hay kumu benu ga dangi anta kumbaka hohode kon su yeya ma qaida ni wono almi me be do kifare be kahir nu ngona kata ken kalli anga ni luzun makini kana tana jihadi inda luzun kin ho atike na jihadi nya kahiri ran tanya na ken satenga irawi torno ira ho sunyari yang kiranti kalli lo samsuro بسم الله ونقصدكم هليا وقالوا اتي النبي من دغاني نغي سابو دغاني او سوندمغا اسوندني نعم يكون اكو نغي سابو دان خاتو نغي دي هيغا سيتي او ابي الحال الموجود اتوني دي ما انكي نكون او ترو او سوندمن سوندني لا تعي ما تقول ango kebe ko ni ken darno ko yongolandi no
anke mugu basan sere mboga be alla ko masrunda anda an galle ke to nza kan tar ngi yimeni aha kidigal mo jupa kenga بسم الله بل الله تعالى تعورام الله تعالى يا نكدغام كنا نكلنغا بكفرهم كافرون فقليلا ما كسابرهن اللغنتا يؤمنون يغو تونين تيغا ما كان زائدا يعني ايمانهم قليل يتونين اللغم غسل بسم الله ولما جاءهم كتاب من عند الله تعالى مصدق كان كتاب نتمنى ودغني معهم بيغو كبيا كان من التوراة او يعني كما كنا كويتي تمني كان القرآن وكانوا يكون يهودي أنيا أيوة الله فارلي ينكاني يودي ما يمندلو على الذين يمون كما كافرون فلما إنتي الله فارلي ينكاني إذا نارو أواهيدي جنگي دي مي ندي الله اللهم انصرنا عليهم بالنبي المبعوث آخر الزمان ندي الله أيدي كما annabi ñime be ga worni qi jamal lagare o yidi kama tike e an ko ñi alla ñaaga na himbe barki nga katab lagari falamma birakibi ja'ahum hungariya fi gara kentu hingani mawlaminiya hayga kafiraum mawlaminiya anda himbe tu angod arna bito kendawa فلعنة الله الله تعالى ميرغتي هوي إيغان تهيم بيتو دي إيواتو الله تعالى لانغاندينغو كافرين كما بسما يمبرينغا هم بونو اشتروا أنفسهم إيغاري إدو هراغو تيكينغا أن يكفروا إني منيا يعني عندها نيميو وتو ندنا تقتنا نموتو aha anya wandu to ko mani maga nandu to ko ni dem maga faringa ndari katongoni tay kibira la ra khalle ki nganda duna khalle ngana wanda nga kinga kanda nga bara ampo tuinta kase atu yumo bura maga an sagu mo bura ya manya alla nyaga na ta barkenga alla ndi mata albi nyimme nga himbe ga worni jamal lagare alla rando ken koyi me anda nyimme utuna kengara bismillah أن يكفروا كينيني كافراغو تهونغا الله تعالى غنكين ينقني إلى كينيا حسيداغو سابدنغني ننتي الله تعالى ينقني يوحينا سرك ما يشاء أغركين قنو هارنا قلنا يكمو أو يكموني كياني كتاري أكو نياتو قني ننتي أورني أساوندنغي نغنانتانيا عربو يا مكانكي أكو يهوديانو هي كما لغودا إبراهيم يكون سقونا الله ديسا سقونا الله مقا بغيا على أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده دون الله فسمون داوني مني وهي بي أغرا كيني إكومي بي أغرا كين قانو كوموندي كما لغودا دون حسيدا ونيوكل البغي بدغران قران تاون كمبانيا نبوني نيامو ين حسيدي fasamun dago Allah ga nanya kome kama na hasada kinya to wani hasidawo Allah mai ke kinni ke anya hasidiya ma'arna bonondi anya hasidiya anyi mina Allah ya ga mi awa soben da kitana anna soben ya na Allah ya ga Allah nan da ma na me kita جباسيا بسم الله فباءوا كيسا بودا يكون حسيدنكو إساقي تبوتيا كفبوتيا ناسبون يانغامون إلا مريم مكتي وعلى فارم فاجم وبلو وعذاب غضب على غضب عفي يانغان قتيو كافرون دغني كينغني لغون تاغو دنجيا من كافر او الله فارم حسيدا وصابودا يهوديا نندي وإذا قيل الكفر يعني فسرين الله كافري على مقنن يعني أصل ينقنن يعني فسرين الله
Allah ran nemo nyanka man nan ya hakarante an go tungu garisu bakamedi aywa bira kebe anga nya baligunga kyani tungu kenya kesre ke tono ambara kenga Allah nan taga kebringa ayani baninga batu tunga sunta kapai ambara kenga akawan brandini awan sahanini awan minini awan nyigandini awan peto hatana awan ngarjagana kebrenga kenni bani keni ako muslima hola min ya ambargenga kebrenga togonta no himbi gan koto na ken kriti fisiringalle wannan ka hukken su ko madenga ambarantenga da ambarantenga ko muslim da hasa ami jin kutanga ami yiganden kutanga ami hanken kutanga ami sahan kutanga Allah karim kyani karamu kyani fonnan sirabu aha allo gen barante mo nan sagonya aka hin sunan nya maka ganan ka kin su ko mon denga an ga gujina kamman ko aga ko nan sagonya kya ton alkaram Allah karim ake kuma gure tin fisirin alle bismillah wa idha qila lilli igandati lahum yahudiyanun dangani an kunnan tungundi ti honga Allah ta'ala gara kin yankandi kin ngani qur'ana alu kitabi kutunga inati nu'minu yahudiyan wo tungundi ni ti honye igara kin yankandi ka to ya u khallini tawrata yayi kin wo kubaka wa yakfuruna allati wa yakfur allati yahudiya illa hala yo kafirun bima ti hoyi wara'ahu himbe gani kentanai yani qur'ana kane isari ibara qur'ana yimeri ibara kini la halanga wa huwa an kana ni ga kafira ko himbe ya alhaq tunya ni de kingani qur'ana kiya tunya ni isa linjili tunya ni musaddiqan ki qur'ana ni tunya ndane hodangani himbe ga wakabiya de isa amma musa garani amma kitabin garani Allah faran kamati agara amata kitabin gara yani kaba ko nyane serebe ga wan to wondi ni an na kin kamanin kuta e menu go ni an awa kitungu hega imenu go di tungu he an na kunya kuta ma himbe tan kallini tungu an na kin kamanin kuta na mani ya saban daiman Allah to ka kunni nan dim musaddiqan lima ma'ahum ban haqran de himbe ga tan kallin an tungu ni gare an na kinya kuta na dinge tungan tunga nga himbe tan tunguni tungui anna tlagari anna ke anna ne monen kana kuta ke ngure an danyi me dimanda na toko billa magi hotanai bismillah qul ya rasulullah ya ngen di dangai falima an gonti siza aywa inata ga aga tagan tungundi agati nu'minu bima unzila alaina himbe garo kuya otunguni tikinyi kense hasa Allah sagani kate aki dangani ولما تقتلون من ساود أنغونغا كريني الله تعالى عند من يمونغا بونغا كن يقرآن كانيو كن سوكا مانتين يدو موسى كلين يباتي آري غبون كري ولا هلوكو سيسا إن كنتم أنغون يهو يانو غنداني تمون دانو ياتي توريتي توريتا غندا كبا أنا من كري كل مكي الله كم سري الله كم خوري عند من يمي قيفاري آرا هونغا بون كري نعم kube do Allah farin ki yendi ke manya kunjodi nka idu ngande motai lakin nangu usena idu mo otike mo osri golli gure ni wono ange mabbe sai nga golli gure ge ange du ngande motai allianda bo qur'ana wa gawo usene oda mo be qur'ana wa ko ino ya nanti kenni hoyi abbe konteni anga du ngati golli gure nga adanga besai a so ambana ko kebre himbe ga besai woni anya mo lunge be ga wa ken ko ta ngori kenda ken bugundi ngange nga amanya njori amanya kiyedi kamu mani masine wa ga do menaga ke kota ke do musa waqatin na au ye do halle sine baka mi Allah yake mani sukatu tiguma bane na sabunya irangu golle buru be Allah yake mani jate ni begote na diga men me jonko ku ya parce que idu ngande motay tindi wu cella to mo ko bure nga angara mo ma du ngade ana sunondi ko sire angana mo anan du ngade ana nyagalindi
nga hobure ngo kamana nya anke magange de konen be sai nga anya galinde motai kebire nga ando hoburi ngane ke sumbana bismillah ولقد جاءكم موسى رأنكما تدل بانغانتونغا كم بالي أغرقكم كل من تيجي كمانيا موسى رهالي وأنتم يهوديا الظالمون أغطي يموندي بكي خانا مانيا الله فارن قلقو جونديو أنه يمكلم ماني جودي بمبولم باتي ماني جودي nga Allah hay gare qiri tungunda anu he are qiri yere titungunda anu na sabunya mani idungante motai بسم الله برن سما أخذنا ميثاقكم ورفعنا الطور أيوة قلن كما توراة أغاتي كتاب اللي أغري أغاتا غبرا أغران تادا oda giri kendani oda girin bena ngurugi aka mundi qarariga mona ay agiri ni na gaso munyonko agar lahiru liga khuduma oti qarahol liga o barakin kinagai sembe qoteya wasma'u agam mugi ya mari honga nanya qalu isu ko mandendi oda mugu ora nga obara ora mugu ngo obara nda mugu kanta wa ashrabu al-ijla ila gum lemmen kanu yelli kana nyami isundu mundi kuma ngana jinyami honi roba kamedi enda baka medi qare bi kufrihim ikafira un sabu dangani qul anken nanti dangani bi sama kombono ya murukum an kulli manan ka unga waga ya mar nabi tikenga kuntum agandani atunani angane tungundani kyande an kun tungundenga a kay tungundu sirede ande nyimme kalle Allah tanabbati ye lahidu gurja ye a tungunde ngane an kun di tangun tungundi tiaga kitabe no ko honga kinga ngun soro kyaga ne aga tungunde nga an kun tungunde ko ne kempiti husreya amma husre wara ga kane bismillah qul rasulullah yangin nanti in kanat ad-daru hey aganda ni arjanna kanganya al-akhiratu kengani lagra kanga lakum angun yahudiyanu ya dangani Allah ta'ala ndini khalasi hoy min dunin sireta taqigantadi akuma aga kenko ni mobe tisira sun tarno lan yadkhul jannata illa man kana huda sirin tarno arjanna di mahimbe ga na yahudiyai aywa kai sai aga ko ni mobe kinya gandai tunga su fatamanna wal mauta ka kusagara kallen na tade in kuntum agandani tungunto ya basa arjanna atu indingo antakite nan to ordinary kallen palle aywa angulla allaqi hillusi ko agati hondarno aw arjanna yahudiya gaye kebira ka kusagara kallen na ta gandai tungundi sikantare nonna liyere ambani a honi aya liyere ya kembire nga akillen kan awa lo akillendi bismillah walam yatamannaw alla di alla ra awa aldiga min jabi ati yahudiya manya ga kallen na tana abadan badan bima kon sabunga ikitun garakin kanda gilli golli burunga Allah ta'ala Allah ni tuananga ti kafirinunga abbe su komanden tu kanati kallen intanya na lan ganda hon qatara muqannini ke ngurin amanya anta kamana nya sisa wa antarniya da yahudiya nyana kallen konni dina besu ya na sabunya bima kasabati aidihim igar himbinye watu i akidai watu tun kallina doron nta kembono nta munda sireta na takke sordin kin Allah la yahudiyan kallin kin ina ko iblisa ga wono mo ba iblisa watu i takke mbono anta munda ko tana takke sordin kin no la yahudiyan ko kemmo ko yadi kiya sawre iblisa gilli hinjo para ala mani mundo Allah ma amma ay kari duna birayen do lagara birayen na tokime parce que awatu ka khalembol allati ngan kallin qasisahi ibrahim
amme be go adamare mun gari kun yahudiyan yi iyana wugille mun da dina besu aya ngorna ko ni igo bane wa natana iga na wugine sine kitana Allah ti haraga na hokti himbe am bokinga ken ta Allah to ni kullu atin qarib wugine sine bi angara yang munyen kamma anga ma nyana kamma nyana wure iga tikan kan la gara wugille kiten ta Allah to ni ngana koy an kuma nan diga kataya ibya misalin bono sede misalin ganya iblis yayi misalin bono itaqem bono inta mun daga hota kasenden ya Allah wa mun da bisu takena bono yahudiya ya takena bono da bisu بسم الله ولا تجدنهم والله ما انغر يهودي اني حرث الناس يعني سرنسه هم من دنا او انغرين داو كما ومن الذين حرم فم من ديم انغرين داو كما اشركوا كونغا هلغاي بس كنتي انا نكر انت وندي كما هل باندانو اما يهودي نغاتو جهنم وي كونكاني اما هلك كفار مساوكنا كين صابورا aywa kun ta hamin titi dunai kun magadro anga karabana nyime bismillah ya waddu ahadi yahudi ambani bani suwana tana harigan nawun kidana wujine sineya allati iyudu bani manya bimuzazihi an uga walla tundini illi yimbe nyanga qadainga agan hariken ukita wujine gesinen bega kwana ken kita ken takoy kinga walla tundina kullu atin qarib himbe ga worni yille kara yesu eri su sekon su an kuma nan diga kataya bismillah wallahu aja Allah taala alla ni do qur'an dananga tuhuma igo kingulli qul yere yahudiyan da ke mo Allah ra qata tillaniya jum'an sorandi ala qatano tillaya ma yere igara himbe ko kinnan qorondan non kallenga yere iti kumbanya lon arjanna di ke sabura arjanna killenni maniya kalle arjanna qora awa ajama bane dade ke sabur Allah ra ikallin na tayin qatayatillan me juma'an sorandi ira koniya nanti yahudiyan ba ne ani Allah walinga walin ta Allah magama yahudiya wa ken sauda awa imakon no nanti iba yono arjanna di non Allah ra kallen kuno an gani Allah walinga to da kallen na ta basikan ta da aljanna li awliya illah atinunga la yatamannawnahu mathalan lan qatanina qoto arab qanin dan dalai digan qotem yire ara ken qata tillaniya digan pegela doru ara ken qata tillaya litanasub musawara sirem magati aw qur'ana diga mun mi gonu sire kan diga ngaba ko nire janga ko nire qur'ana ken tadi agar qote be non ko be ara mun qanin tum qosudi boten tay بسم الله قل يا رسول الله يمكن ندي دغاني من كان يمبي غندنيا عدوا قنيا لجبريل في ايا قصبوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه الفاروق منين ونيا مغا تينيا مغا مدينه غلاقين وواقل العوالي Umaru danginte yahudiyanun karlan wono aw to dangini de nonga ku sabuda iga Allah fare mba kutuno mobe ikitabundi ina gemu ayugo konintenga inata daga ne Umaru o kuwanke munda Umaru wotini da wallahi ngi gon daga munda al faruq
ngero yimme yire lil hasri inma lo yimme tan dinga de lo yimme ne anaddan kana gutana kita muhammadu kibarendi aqulu nyimera kendi de lo yimme ni ke na hoygo muwagai himbe ko ningan tala gada aga yimiti kundu lo yimme ni ke imba ndaga munda de ibn suriya ko dadi umaru dangani adi umaru ngati kolli ni ti wahayi be go kinni muhammadu ya awatu basi alimu yani haruhu linda Allah ma akati khifarun umaru ta dangani ati jibril jibril kinno go konne ibn suriya o kunta kimunda na sabunya ayaru yanga kata ina lini gindai mikailu gandai onyi tongondini basana niwu yang kibaren na kenya maka kamendo musa la hando warjare saha ho gani hosey kinna kenya maka kinda ga onyi dugina ka jibril ken pinnan koto yanga kata na ya maka ku kuntar no kendi umaru ga sage aro Allah fare masalam bo kamara mo on kada jawu be ga kini kenga ken jawu ya heke yani hu qaramo on nanya kundu akhar lu ngena kamo bulu nan ya bismillah qul ya rasulullah kinati dangani yemme be gandanya qonniya jibrilu dangani falyamut ghayra akrati butumbunya koy anke enta jibrilu munalla kem pakandi sere be ganda jibrilu mulla elle kinnan karati butumbunya fa innahu ken jibrilu be aganta munade ken yana qur'ana yanqandi anke mawla min sundu min kamma ti allah ta'ala dungayinga wa ki qur'ana tumundindanani kitabe dangani kitabu binu warakane kitabe sugara kane amma ho kuta an kallinda kallinga magi mu anya ngara anya na garen sa ken balle honta tawreta di injili di ken tanadi ayro qur'ana kalliga me sogini allah ma kuto tauhidin mugani me so en wori mandi sharia o karanga nan suka watu awa sharia nu me do me burun kana bismillah wa hudan ado qur'ana ni kandan danai arun yagalin din yani to arjannai ga kodangani mu'minanu aha kunyana ana kunya maka kundu aganta ke maka kundu sai ke mu'mina he bismillah man kana kini jibril go Allah magalla qebeya ara go golle beya ala qur'ana gani himbe ara kem polo ko hina se man mi awsa gani katabun suriyai man kana adi yemme be gandanya qonniya alla dangani ada malikanun sudangani ada harun sudangani agara jibril aqoni na mikala qoni Allah taala akani qonninga kafirinun dangani kudangani hakeza aywa kinga koyni alla ko musribanin konnago kutun qanagun tanana abadan abange na kira ken inta jibril ya munda alla haygala koyi kebidenga alla konnenyani malikan su konnenyani haren su konnenyani agati wo mikala be munda ra ken koni arken kana kono diken kana konne alla ko musri an rabbani koni kutun kana kunta nan abadan adalin ki ayayai kya sawun Allah kuma zanna su akan kibringa annan hakita haru kuri gaboye anna hanga konni kutunga annana malikan di gaboye anna hanga konni kutunga annana wa hakaza al anbiya al mu'minu kam godi Allah wallu kam godi man adali waliyan faqad adantuhu bil harb donc Allah ko musurun kanuni duran kanu bani qonnago aw hajum bondini jibril koni mo waddanta nuway jibril jabrail jabrail kusna koni mo arabun kannehe
tagahonu sigi magade ni ko mali kanu hilliyai Mikail ar Jibril Mikail hatun na kenya maga basi anga bire aminiya anyiga ansaha musalaha nyana no hakarta ko nyana no Allah kun qarha Mikail ya bo kunya mo nan sura maga ken kibaren kini Jibril ya ar himbe ga worni na ko almundo kifare na Allah ti qaranya kundu kama kenya kenya ndene aga duna kharin o kenya di aga la kharin o kenya di kenya mbalagu aga duna torango kendi aga la toranga di ya sawra ko hilli umalika hilli aywa hayatul arwah wal ashbah ana ko hilli ya maga alla la qariya kinga ko ina kum bil qonnagu khusran wa dalal kini kasara ngai aro samtaw wana hotu kundi gana bani ngara kana akari ke mo bani yayi bismillah ولقد أنزلنا آيات أفاجوكو ينقندي آية قميا إليك قتنك مولمينيا بينات إبانغانتني وما يكفر بها كبرنا كسوني منيا نبني سوريا ديغامي كساغاندي وجاءت الله فارندا ما جئتنا بشيء أنكنت عنده هراندو عنده ملي عنده هربان مري الله في الله الله راجابي akem ma andu hoga mari kigana kinna ken qalle yambal ukuma wala qad anzalna ilayka ayatin bayyinatin okuma wor ayan gabinya kandi katanga wa suko mo dembangandeni wama yakfuru biha huwa ndaka fir'aunu tukun ayanu ya maganda fasiqinu akinga matunguni tai kibina dinan bakana nyani aw kullama yalli ikun kafiraku taybire obire ahadu iganda alla lahidu lemmagu lahidu ya ti albi nyimenga alla farenga nabugu wa de mana inta de mana o kinyana da inta kinyana da nabadahu fariqun jamana sirindi minhum gilli kun yahudiyanu ya bal awallahidun kacenga yal kyane kun gollenga wa bire obire gana lahidu kini o kinyana ina lahidun kacen sir kyane kun gollenga wa نعم يعني كان يقول لنا ما كيف هم يمون يدل إنكار كين ده يقول لنا خرجت هون وكتي يقول لسري بسم الله بل أورا يهودي أنهم بوجبنا إن تطمنني ولما بلا كيف كأكون الله دوتي ناورا يهودي أنهم يقول لني يا بيعندهم متى سلام غبي كان يقول لنا كيف لنا أو قومني بيجا كو يهودي أنهم أيران كم بيعو خيرنا كم بسم الله ولما برمبي جاءهم رسول حاري غريا قل الله ننديني غير مولمينيا كم بارني تمنداني كودانغاني كينغا كبا يهوديا جماعة سريني أو كتاب الله تعالى كتاب غير القرآن قل يومما أوتوا الكتاب إذا كتاب كنكونا إلى سري حل مغنديني أن تقومكم لا يعلمون إنتاتو نايني التي بركبه هنغري يعرفوه إغراتو إيواتو إيوا ماتو إيوا الله فارم باواتو إيوا ما تغنتو إيوا هوا تغنتو إيوا يمي تغنتو إيوا قبلانتو إيوا ساررانتو إيوا بغمانا ونقنتو إريتاغونا دوغو مدينة ننغبو أغاري بركبه كاغمانجين سبوغا كما جمعكبه ونو كوندا أسري إمالهدو maladun timani iranya koy igantatu bismillah wattaba'u ma yahudiyanun dahunya ila hunya batu tatilu shayatin shaytanun walakin qara aywana billahi sulaymana awakim baqatinga yani ila kinya wutu amma qarakinya kama akinya imakin wutu de amma nabillahi sulaiman kiyem pakati awa yaga munundo kitabu benu ga sahe korotin kitabu benu ga sahe kunya ni maga laqi dinanda ya mariye aro kabandenga ina kunya gollini kunya ni maga nabillahi sulaiman kiyen radiyallahu anhu alayhi salatu wassalam kum gondam burra qiriri iblis sara ku sanki
man iblisa be suwa gollentu anta husre walli aga ma bonondi aywa ari maninya ara koy serunga nan diga mun wonu kida karake saha Suleiman na kiyanya kinya sabuni anda kiamundi aganya kundu hatta al'an yahudiya imadunga Suleiman da ahawa Dawud imadunga da itukunni hangamanye kumbuji anminyimeya na sabunya Allah ya ko mo be wattaba'u ma tatlu ash-shayatin ala mulki Suleiman ba shaytanun da kinya wari hakarendi ti hangamanye ni anminyimehe kifarehe ba kudigal ku batran bonu ga gawo Suleiman da herin yana abu na riga saruma adu hangamanga na ti o himbe bagi jamaneni a hoga be ko senede ara hogga beriga na kesunun paga saura be ga wa ma kenga garantinta kenyani asisin mure ara kumen sogono apalen no gondi na kumen sogono ni i warakendi na sen saga ni sesin warakam haramar me an ga himbe walli arango himbe muku kinyana maraga anna mu anna hoburen qara anna hoburen pay an ga walli ga o ke saura kusrega to kitedi nga iblis andi gole la ka wala na billahi Sulaiman alayhi salatu wassalam arifati aga fati iblis ara here ya qari mogobe kigo bakananti ara koy seruma nandu Sulaiman ta hoke wure ndiga non pay kay sunu ngono aro daru kun ka tindo kun daru be hage agolle ni kunye araga yumanga ko tikenye ani tawon ko yakama igari bondi asu batarampi asu narampi bo yahudiyanun ti qari o ma ko ti an be nyime ay tige an nyimo kiyana wa kifara kiyana wa wa fil haqiqa arabosina sawa ko sabura jama'an na maghribun iblis ya ni gara bundi na koy akini serunga nga lagaru qari iblis ra koy qari nan di anyi ke akama nga daiman tungundo gare ina hankanye Allah madu ga kallege ngo Allah gara koy yahudiyanu kubeni go madina ina ke akama hasa Suleimani awa ni kortendana nyi aywa koma ngele man nyi ala serun kanan ga on kutati go batrampinu yayi wa shaytanun da gem pokoni ndede ina kenya batono Musa yime tawretan gan himbe yime i haminda ke maka bismillah وما كفر سليمان الذي سليمان من الكاهرية في وسط داليا كيوا كويني السحر والسهرة قرتين دو قرتين دانو نانيا كبرين أوسرين كاهرة قندني وال سليمان من الكاهرية بس أما قولي تاي نقولي تي قرتين كفرون كني كاهرة قندني أكين شرياني أما أقوم هؤلاء من شرياني غا ولانغالي موكدي في حكم دومينا غا سربي غاندا كورتين غولي أكين يمين مغا أسهانتيني أكين يمين مغا كورتين يراو هونيانا ألا انتقين تادي ألا دوغيدا دوغن بلاغون تادي بوكين كماني أني كاهريا هاري جندي أكام غووي دي سلين أو كرنا سلين أي ميم أو كورتين يانا akem maga har banin tay akem maga alla dungi alla ma dungi aw nyana kinni kahirago nga amma ana koroten qara ko sabura na nya sirunga nyime wato harami nyani nga ngos nyana sirunga kebrenga kinni haramenga ajra qara awa nyana ay mema haram tinni ngaganda khara kundu ngamanya ho sabura kene makruhunga nganda nga karana ku sabura na korotindanu koroten bunondi tai badanga ndey ho bunondi ni ananya anyi mo yake tai inna karna kenya sabura fa jaizun kindi gandini o koroten ni maniya lalimun da diganga be kadi me ibnu arabi kenti koroten ni maniya ken jabu ke maga sehun nyugo yani sehugo
idi kahuma meya angana sehe ku hay angwani ni alla tanadaron taunga di kebirenga aywa kempo ndambe kabe go yikmanu makundu iwotini tarawo hida hari alla gahe ibn arabi yiti angani ketuni di koroteni mani ay kotini kunduya andi sehun wani kahuma ndemu mei alla daron taunta di alla tanadaron taunna di ikmanu motini tarawo hida hari alla gantadi ike mga kya to ni korotai ke bidenga kene kahira unye haro ko shariyande ke gandai kene kahira unye hatto haro ko shariyande bay ho gani alla loyenga wadi atana darunta ngadi lani na kempo ya danta alla da ai o ku yimme maga alla faran shariyande tafsil sunta kene kahira ko وغزالي غير كين قترني كين غير هيمبيكو أركي كوني مغنين تبانا غاقا ورين كاي الله لسليمان عمل كاهرية باني بسم الله ولكن الشياطين أكبي غني أيوة الشيطان كفروا كن كافر أولي يعلمون الناس شيطان موسرون تندني أيوة كروتينا وما أنزل iwi tuindini wama iwi tuindini honga igara kinyan kanni malikanum pilli kamma babila debenga kem malike banin to ni haruta banin to ni maruta kebrenga shaytanu nyanka hirawo wosurun tuindini porotenga wosurun tuindini hokai himbe ga yanka ko malikanu hilli kamma munye be to ngani babil aw ira kin jaman dillenki kun bilini koyi haruta ado maruta bismillah وما يعلمان الله تعالى كهلي أوياتي أوائي وما أنزل على الملكين وفي قراءة بكسر اللام على الملكين ملكين ببابل هاروت وماروت تورني ملكانو هلي ولقى تنكنيو هلي قراءة يقولوا تنكنيو هلي إني بابل باين توني هاروت باين توني ماروت donc koroten tuwaku ayanga kunga ma malikanu hilli alla ra kini kunga kunna nyankatai fitina jarabi sabu dangani ngala kull hal aya hangamalu ku hilli yawo aya malikanu ku hilli yawo ibn abbas kin wotini huma sahiran kana yuallimani as-sihra kendi malikanu he hankamanu he ga korotin tuwagunya tunkanyuguniya nan dukomi awa hankaman niya awa ruwanya ni ai korotin tuwagunya hankaman niya korotin tuwagunya ruwanni sohiliya yi surun karamun ni korotinga yani kudiga musikiya wadi وما يعلمان عليه اللوك من يغو سترسو تندني يمباني سويا قرتنا ميه اللي غتكين دغني بين نغون قران ناندا هنا دي يوتني انما اوكو اوكو كني جربي ني دي فلا تكفر جاسري ما كاهرا ودي اوكران كي جربي ني ما غرادي دي بسان لك قرا كاهرا وني دي خرلي من غنداري خرمو ني مكون كي هي والله كان ali do ke tuwaga bate awani no qur'an dada ma ke qarade ma kafira wude an ganda maliya awa kem balle fa yata'allamuna ma qarallim munhu tuwagu mundu billi qaramonu ku hilliya kem awa iga hata mandi nyana tikin tuwagu bureya sirin naga adi kapalle man naga وما هم aywa keni gollen yugondi yaken pata yarendi kina hata yugondi kanan pata aywa abugi goliranga abugu debendi abugu jamanendi awatundi akontondi awa atampindi aywa ho gani hoya
ago higina siringa so jatine ti as-sihr bismillah وما هم allati koroten danu manya ضارين ti toron danai ti korotenga yimbani suya maganta ta Allah ta'ala dungainga ويتعلمون ما yani koroten danya allati na'am Allah ga nadunge aw nyana ga Allah ga madunga tanya na de koroteni tongunye nga Allah ga nadunge na kome be lawara aw kinkitana kiyani hoya nga tongu di korotenga ay anda qur'ana garande qur'an di tongu aranta hari bane nyana anda qur'ana garande aw nyana alla dungi alla ma dunga tay aw nyana anda qur'ana garande alla ti tongu nyani alla ti tora mo gesini tay alla ti ke gana dunga tayani bismillah ويتعلمون ما adi iwhon to agum mundunu يضرهم be wo imetoro lagara ولا anti ينفعهم nahana lagara de seren kana hoy wonya andiga killenga lagara anna hantadi kembe gondino maharna lagara aquran anti antoranya nadi makruh akol minni maniya aw ko manake gullenya na handai lagara hayna junubu gantanga alla ko muslimu yidi walla to ni kenga kille makin ya qur'an nan di himbe na antoro no lagara kembira ko te hobbe unte bismillah ولقد adi علموا wallahi yahudi anun da tu tigi لمن ti nanti yemmen beide اشتراه kengara aywa koroten kitabu iqrange na kenya sugandi ما من ira tu خلاق tigi nanti taqin no kunda له ken kamandangani إلى آخرته. awalla akhara wa tu tigi ولبئس ما bombono tigi شروا أنفسهم igari yimmenu haraqu bihi tikenga لو كانوا iganyana يعلمون iwadan kana kuntu ira hubrenya de iwatu nanti hosre he tigi nga kisu ko hamande ayalli da inigi denga yimbalde yahudiya nyina koroten to dinan tata hos ko hamande nga iya malindene dina besu ko hamande nga ana sa mo ya hobbure nyana to hobbure nyana hobbure kar aha sere bure to bure nyana ma amma khisabe go konni malikanun ku hilli khibare ni minu wala ken sabatindi aywa ken qisa awa gamu ma me kitadi honu ta sahantenni honu ta sahante al hafiz ibn hajar wa ken ta sahantenni dina sabunya arido killi gabuya aw imam ahmad ibn hanbali aw kenyime awa edigamundi nga baydawi arhim minu ga digaro kembate kunda hillandi ke ya batu nanti asahante ni na sabunya asahanta umma sabati mogo maganda baka yahudiya nunya maga akille o kille ara kan biyai kini wo kan qil al israiliyat la ghina anha لكن له حكمه المستقل بها إسرائيل قصنو كارين دايما بس إياني كتابكم قصوا idalla hidi hidalla yana kiteni nga akite nyawono nan krekretay iganda himbe ko alo kallunga na me kita amen ko ni dengo ko ni moko kedi walla amma na ngundo keso me kitana ken sahandenni ama sahananti kunda ko de ay a sahananta kono ko akono kada iganda himbe ko aro kallunda me kitana amme sunto kallundi mo sudi arawo kalluni mi nyamino ma yimiya kebirenga otni ken sande boki giti aw kinne ana ko ndi ho suga ndagiri andi kitabiyina onti ken su gare ona ken su wara ken wureni orno yimi kalli ke su wara ba o kalli ke ho gabe ko ni da nanti aworni nyagilla ga makki iganda kel la gabe o gonante ken gare ga an kana o yimi kalli na ko ke sawara ikiti ni kiyai himbe ga sabati mugotana di ko ni mugondi mamana ndi fil madmun wa fi siyaga donc kebira onti ken sande o himbe ga masabati mugo sudi
akawo o kalliki nyagamina o ni ken sante amma sabati mo suri ngaro kallenta kille o aywa ginde ago tawreta di o gon sawde o tawreta ya kewa di wa kenta di wa o kuntat o gon sawde musa kitabe musa tunye ni aktaben tunye ma kewa di kenta di o kunta kenta nariga aro na wara aro na hinkini allai na kusikade بسم الله ولو أنهم أغني يهودي أنونا آمنوا إغان تغني دي مهلمين دي قرآننا إغني دو تنغنا أيوة ألا كتاينا نكرتين تغنو عدو كمينو أجابون مني لا أثيبو والله يبرا يقوركتنا كين مني أغاتي لما ثوبة عتي براجي يعني كينا الله تكلم بهيك يعني ثواب كن متدوني لا ممكن للقسم والله كن براج قوري قل لي الله تعالى نديني خير كي براج قورم بسمونتا ايوا ايغانيانا يعمل يغوسرنتو ما لا مثوبه انا مبتدوما والله براج قوري دي من عند الله كن غير الله تعالى كن يم بسمونتا ايوا ايغانيانا يعلمون ايغو كنتو يا أيها يا يمو بينكم غتمني لا تقولوا يا غسير ينقلن مغتي أيوة الله فارندا نندي أو قوي كما كن قلنا دي يهودي ينقلن دي أورين كني وقولوا قاتكم براغين حيندي كتويا واسمعوا أغمغي يا مريم ناريغا وعذاب أغناتو ينغان قتيو كافر مندغاني أو كن توران ديني دي على كياكوني قرآن أورني نا أجو كنديا كون سوكا همان ديني أيوة هوي وونو هبره nkago nyana hobure ngana koygo akan kabana ken to ono donc kinya o munini yede sa'ad ibn mu'adh radiyallahu anhu aramu yahudiyanun wa yoke konni alla farenda ra'ina ati alla konnuku ati mani nganda keme mu sirei debe ke gede nga kamanen ne ngutuno agana keme ngo alla farenda nandi o qawye ite langu nyimenda ko ne wa naam sahabu ni nyako ne kun kalle ngure ne ra'ina on nagana sirengande sugundo jagondo menaga inda soki bure igana inda jibure minni indarno sirete yo haka yo sorno yo sana kiya sawra ni Allah faran kili to nagana bokunda ko arabu kan nyeni wure sire inda yahudiya nun kara koni yalla ngi meda ko ne naam diamu biliga na yabane manu nga yabane ga ikun kanendi ma'khudh min ar-ru'una yani al-hamaqa was-safa ikun kanina awrin kinyi qawyagu ado serebe go tokindo sere kutuma ikun na ko ni kinyi sabuda sabur ayalli an kunyi mi be ga ko ne husuren sabura de an kunna da kewara kemu nyana sabu himinu ga ko ne huguren sabura ko ne kullan da ko ne kare anna mu aga mi ga ko ne oni nyami be de ko na ra kewara ga an gulla ko ne kare kin qaidan yi ko siro ho sire an na ta nga ko ni manga ta nga nyana ho buri nyanga no moy ho burel lo na ri na nyati kenga kin nyamo ko tan mun dugenga قولوا الله فار الله تدمني قرهرا وقتي انظرنا الله فار اوهي ان نغان تاغونا دابون بياو مي قرهي كوي مو قراغاتي اوهي او ان هيمي نانغن نو هاي اسريغني اسريغا انا كودا اسورم بانو كي كون مو ورو هلي واي كي بيدان هوسري بونانو nga worna di nyam ko tanam ndey ayilla mo gotna di بسم الله
ما يود الذين الكافرين عذاب الكاهرون ينغان قتيني دغاني himbe torantengani kindi kema koyni Allah sallallahu alaihi wasallam addiga mburunde kufrun kafira wonyen بغير ما كفروا به حتى أهل الكتاب sere su gawono akahirago sabu nyugani mo yugono antakine kinga iganati awa yahude ngadi musa basu muhammadu ya bokinye ni yakahiriya tawreta ni togun qur'an ni garenga wala kinye ni yakahiringa me sehenga nakin ya worno allah farin jatinya di ton ko nyime kini kahirago بسم الله ما يود الذين هذه يمونتا نتنا كفروا كونغا كافراون أهل الكتاب أيوة قل كتاب دنقوننا وعلى المشركين إلا كفان قنتا نتنا أن ينزل الله تعالى ينقني أنكم سلامين كما قل خير نونسو يا قل كما انت كموندا أهل الكتاب اليهود والنصارى إلا كفانوا إنت من خير نونسو سلام كده من صبورا حسدا لكم حسدا وبيغا ويري صبورا إياني هو قسموا أغري كما جميع إناتو والله تعالى يختص من أو يمن قرقرني فيه النينغا أغرى كن قانون إناتو عند الله أياني فسمون تاقون تنغانا كن قرنغاني دي يقصيني نتامو لكينيا غاي إما هو يواتو سقونا الله يادا andal lunga dai ni kome be an bi me qifare kentane aw kinyana faso da un gabe na ma agar himbe kinanga an wasallo kendi ana jidiye mun da maka agar himbe gini sirata na hana ma kem pasidaw be suri qalani bismillah ما ننسخ kafirun nya e obboto burundini kite gillendi kite burungay muhammadu binya golle ngaketa kumbani atana man yalengi yo kumbani katawo da wata ken katono aga taana himbe yalengi kumbani awta na ken tono atana himbe tono lengi kumbani awtni aga na kenya o kuma ko nan di allah farehe allah ta'ala nda diga mu hilli ko ni goyi ay man ko na gasu ko ni allah ra'ayanu liti ne ren gudiga mu sagandi أيون أهرن هم بيكو أيون وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل وأن آية ور آية بتندي هو ينقى التي كواتو أكيد أنني قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي أكيد أنني إنكر أن تكتا نقرأ عنك التي يمي آية قبل ينقى na koyi nan di kite yille an hanno ko kama hinu li abi tadrij ni mulum muli honne an wadu muhimbe nan do minde honne kenyen ni wan kama dinan tan ko sagara akutu ko tabane Allah faran diga billi ko ne hede bismillah ما ننسخ أدينا كو غانا كبي برونغا من آية يلي آية سويا أو ننسها ما أورا دوغني يميغا ناتي وناري بخير هو يكين غام پسموندا دين أنتي أنغانيني كو غانا همبي برونغا نا كيتين أولو أو قرني نقا كيتين تانو والما أكيتين تانو أنتا قرني aw nun ora dugundi ama yanka hina akite mar hina ma ora ri kiten su kharang anta karni me khari ma wala wali ma fu amar hina ke ho gandanya himbe ga wo kurayin gamallinki kiyam pasu yina ho dangin denga an wani ke bati yennan ne abara jinga benni aw mithliha ma ora men yiminari aywa batiyendi ado en newiyendi aro barajendi ألم تعلم